U jesen 1944. godine Ješua Ambroz Majer, poznatiji kao Josip Broz Tito, njegovi drugovi Moša Pijade, Edvard Kardelj, Koća Popović, Jakov Blažević i ostala židovska banda skrojili su plan koji će sprovesti nakon završetka Drugog svjetskog rata, a koji će im zagarantirati vječnu vladavinu ovim prostorima i svim našim narodima. U Jajcu 1944. židovski narod, nama poznatiji kao narod, donosi rezoluciju u kojoj su među ostalima i 3 važne točke. Prvo, kada uspostavimo narodnu vlast u Jugoslaviji, svim će Nijemcima na ovim prostorima biti oduzeta sva građanska prava, sva imovina kao i pravo na život. Njihova imovina će se raspodijeliti našim borcima za slobodu naroda. Drugo, nad njima će biti sprovedena masovna deportacija. Treće, nad njima će biti sprovedena likvidacija zbog zločina koji su počinili prema našem narodu. Taj u svijetu poštovani voljen čovjek, političar i vojskovođa, zaista je svom jugoslavenskom narodu, Židovima, podario sve što im je obećao kada ih je vrbovao u partizane. Sve što su židopartizani trebali činiti nakon rata je ubiti, ubiti i ubiti Hrvata, Nijemca, Srbina i Slovenca. Prve žrtve masovnih likvidacija bili su Nijemci sa ovih prostora. Zarobljene njemačke civile i vojnike židopartizani su trpali u objekte predviđene za klanja. Gotovo je svaki židopartizan, bez obzira na dob, morao dokazati svoju vjernost. Vjernost su dokazivali rezanjem vratova, mučenjem, silovanjem i streljanjem. Nakon prvih masakra dunavskih Švaba, javno su dodijeljena odlikovanja svim koljačima, a ubrzo se među partizanima pronio glas da Tito osobno dijeli odlikovanja, te su se tako židopartizani otimali za kamu, sjekiru ili nož i natjecali se tko će više nevinih ljudi pobiti pred svjedocima. Često se događalo da bi partizani okupili mnoštvo žicom vezanih zarobljenika, te uz neizostavnu rakiju i cigansku muziku plesali kolo, dodavali jedan drugom nož, a jedan bi se sretnik izdvojio iz kola i dok muzika svira ubio jednog ili dvoje nemoćnih zarobljenika. Nakon toga nož bi predao sljedećem igraču. Žene partizanke posebno su uživale rezati genitalije zarobljenicima. To su činile naravno nakon što su partizani dobro izbatinali vezani zarobljenike. Their leader was Stana Tomašević. When asked how many Germans she had killed, Stana said, "Oh, quite a lot." Kada bi partizani ušli u nebranjeno mjesto ili selo, okupili bi na trgu kompletan narod i izdvojili najpoželjnije za njihovo oko. Popove, fratre, hođe. Nakon njih bi slijedili razni dužnosnici, poštari, redari i sve što nosi uniformu. Neke od njih bi izmasakrirali na stravičan način pred masom ljudi kako bi zauvijek o tome zašutjeli. Ostale ljude odveli bi u koloni na mjesto gdje bi sami sebi iskopali raku iznad koje bi tada bili streljani. Na taj su se način rješavali svih mogućih prijetnji, a oni bi mogli slobodno napredovati u smjeru koji su prethodno zacrtali. Židopartizani bi iza sebe ostavljali samo istraumatizirane žene, djecu i starce. Jedna verzija pjesme Kud narodna vojska prođe, sretna će se zemlja zvat, preinačena je na sljedeći način. Kud narodna vojska prođe, tu ne raste cvijeće, cvijeće vene, zemlja rađa križeve i svijeće. Po završetku križnog puta, židopartizani se vraćaju u Slavoniju, Banat i Srijem, gdje uspostavljaju takozvana sela pod naročitim režimom, ili drugim riječima, logore smrti. Ne zna se točan broj stradalih Njemaca, Hrvata, Srba, Rumunja, Mađara, Rusina, no Njemaca je sigurno najveći broj, minimum 250 pa do 350 tisuća. U tim logorima od gladi, bolesti ili drugim metodama zasigurno je ubijeno
preko 38.000 njemačke djece. Manje od 1000 te njemačke djece uspjelo je doživjeti 1948. godinu, do koje su svakih 3 do 6 mjeseci mijenjali logor. Pazilo se da rođaci nikada ne dođu u kontakt. Cilj je bio da djeca nauče služiti jugoslovenskom narodu i komunističkom sistemu, a pri tome da zaborave svoje korijene. Mnoga su djeca bila toliko malena da nisu znala niti svoje ime, a kada bi naučili brinuti o sebi, dobili su novi identitet, te im je objašnjeno da su njihove roditelje ubili Njemci i da su ih upravo jugoslavenski partizani odgojili. Mnoga su djeca postali vjerni služitelji komunizma i Titovog režima koji je ubio njihove roditelje i oteo im dom. Do dana današnjeg 100.000 Njemaca leže na srijemskim i banatskim poljima u neobilježenim masovnim grobnicama. Do dana današnjeg niti se jedna državna vlast nije oglasila po pitanju njihove repatrijacije, povratka imovine i reparacije. Ovo je priča o tim ljudima i njihovim ubojicama. In the name of the Jewish people, I sentence you to death. We executed, I strangled, I shot, I hanged. Was your motivation personal? It was, both a personal and a national drive. We all thought we should enter a town and burn it street by street, house by house, German after German. And my grandfather had a big winery. So they all came for the wine, and they all came for the whiskey, and they were all drunk. Some of them said, oh, there are 2 young girls in the house, a young woman. That's enough for all of us. So at that time, my grandfather made the decision. He rescued my mom and hid her. And all of a sudden, there were noises in every house, and screams, and fires. And then you heard the women screaming because they were raped. Daytime came, we didn't go in our house, we seen from the back. Those soldiers were laying all over the place, all over the courtyard, over everything, drunk. The first night in our town, if I think correctly, 79 people took their own lives. There was one family a couple of houses from us, 2 young girls. They were not as, we were kids yet, but they were maybe 20, 22 years old. The grandparents and the parents, they all hung themselves because they had to witness the girls being raped. And in 1944, in the fall, the gypsies of our town started coming in our homes and taking whatever they pleased to have. After that, Tito's partisans came in, and they came to our homes and did the same thing. It was late in 44, I think it was late summer, when the partisans would come into our town and start trouble. So the town decided they're going to all move to Germany. A Russian soldier, they said, when something comes, we should go as far as we can, as far as our leg takes us. Go, don't stay back, because they start to kill you. They did, middle of the night, the partisaner, which was there, they start shooting people. Whoever came out of the house, they just shot you right there and then. We heard some commotion on our street. The door opened and there was a gypsy woman and a partisan. Right, they came into the house, they put a gun on our heads and said, well, out you go. They collected all the people from our road in front of us and robbed our house right in front of us.
partisans rounded up whoever, anybody that was a little rich or somehow or other was maybe political. And the partisan preferably came in, and in one day they collected all the major people in our town who were leading citizens, about 68 of them. They collected them, beat them up severely, and they killed them. It was on a Sunday morning. My mother went to the 8 o'clock church services, but she came home soon all excited and crying, telling us that shortly after the services started, a soldier of Marshal Tito came in and walked up to the priest. A few words were exchanged. The priest told the people to go home, be ready in 2 hours. Russia requested from Tito was that he send X number of people to Russia to work in the coal mines, in other farms and wherever. They took our people to do work, and they took them toward the front, and actually they had to dig fortifications and foxholes for the Russians. Oslobodioci su morali nekako očistiti minska polja. U tu svrhu koristili su zarobljenike. Sve od istočne strane Moskve pa do Skandinavije, Francuske i Talijanske obale, pa do područja Jugoslavije, mladići od 13-14 godina, pa sve do starijih oficira Njemačke, Ustaške, Četničke, Mađarske i ostalih vojski osovine, morali su koračati minskim poljima i na taj način aktivirati mine. Habt ihr verstanden? Jawohl, Herr Feldwebel! Nur dann könnt ihr nach Hause gehen. Ist das verstanden? Jawohl, Herr Feldwebel! Možda vam ovo izgleda kao naučna fantastika, no to je surova stvarnost i čista istina. Kojeg zakona su se držali oslobodioci koji su na najperfidnije načine ubijali nevine ljude u milionima? Oslobodioci, Anglo-Amerikanci i Sovjeti u savezu sa partizanskom bandom služili su se istim pravilima i zakonima. Ti zakoni stoje u židovskom Talmudu. Židopartizani su najljepše djevojke odvozili u Beograd, gdje su ih iskorištavali za svoje seksualne perverzije koje se danas mogu vidjeti u najcrnijim porno filmovima. Neke od tih djevojaka služile su isključivo visokim dužnosnicima, a sve ostale bile bi na usluzi običnim partizanima, židovima i ciganima. Mnoge od tih djevojaka su zbog psihičkih, moralnih i tjelesnih degradacija same sebi oduzele život. Rezanjem vena, skakanjem kroz prozor, vješanjem i drugim metodama. Djevojke koje si nisu same oduzele život, bivale su zaražene sa sifilisom, pa kako se bolest ne bi dalje širila među partizanima, bile su streljane. They came and they said everybody that went to higher schools come out of the row. My mom held on to me because I was away in school already. And she says, no, we stay together. I'm not going to let you go. I only have you. You stay with me. Okay, I said to my mom. The rest of the girls, they were shipped down to Semlin, Belgrade, and there wasn't one girl that made it. When the Russians entered, suddenly horror stories popped up that Russians had massacred whole villages. But from the stories of my mom, which were told by my stepdad to her, I knew that she was raped several times and that she was in fear for her life all the time. Tito promised all those loyals to him that they would be given the houses of the Germans.
gypsies came in the schoolhouse, and whatever we had, what we were able to carry in a hurry, we had to put in the middle. And there was something they liked, they helped themselves. They gathered some horses, some of the elderly were put on, we had to walk to adjacent town. It was called Mamaroneck. And the tragedy really began there. It was a hot day, dusty. We had no food, nothing to drink, except some of the food that we took along, but we were not allowed to stop. Some of the people that started lagging behind, you know, some of them were beaten as we went along. A man in front of me collapsed and died. In a ditch, a woman gave birth to a child. It was very, very sad to see that they did beat up old people. We were rounded up, we got there, and then they said, go back and get all of your money. We want all of your money. The people of Yarick fled, followed by hordes of prisoners, young and old, being marched into their place of death. There we were separated like cattle. The kids and the old people who could not work anymore then were taken by wagons to the houses, the most memorable of my camps, which I remember, which was called Yarick. A month after the Russians came, the Russians really didn't bother us too much. Then the partisans took over. They told us just take something to eat for a day and we're gonna go somewhere. They didn't tell us where. And some old people couldn't walk. They stayed behind. They beat them with the gun, you know, with the bat, and they stayed behind. They shot him right there underground. Whoever stayed behind, they didn't shot him right away, but maybe a few hundred feet, they just couldn't go. They fall, they crawl on all four. They beat him and shot him. We walked for 2 days and 2 nights. There was a few, they confiscated a horse and wagon, whatever, and they put the people on there. And they brought us to Yarick. I remember a big colony going off to one of the camps. We went to Yarick, Kruševel, and Gakova. We landed up on a big train station. And we were lucky. We didn't know where that train was took us to Austria. He put us in a railroad car. And I remember all these big adults around me. And it was a cattle car with the door open. We went through a village named Gakova, but we had to keep going to the next village named Kruševel. We went all the way up to Zagreb. The train stopped there, and a big voice came on and says, leave everything you have on the train and go into the train station. The first train station we get surrounded by partisans. One of the soldiers came and took my mom off the train. They expected the worst. After a while, both of them came back. He told her, do not go back to your hometown, because all the Germans are in concentration camp of Gakova. Well, next thing you know, they locked all the doors. Ding, 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 everywhere. We knew by then that we are not going home. People who were not able to keep walking were shot to death and left on the roadside. Na Potsdamskoj konferenciji je donesena odluka od strane Velike trojke, Amerike, Engleske i Sovjetskog saveza. Ta odluka je sljedeća. Njemci istočne Europe će biti eliminisani. 1946. godine američki ratni izvjestitelj Robert Murphy izjavljuje: činjenice i saznanje da su prognanici žrtve njihove političke odluke koja se sprovodi na izuzetno brutalan način, suprotan humanosti, uopće ih ne zanima. A few of us had to take the furniture into another house. All furniture went into that house. Then they took the linens
And everything, or your shoes and your clothing, whatever you had, was then put into another house. We had to take everything apart, and if you stepped in your, I was in my own house, my parents' house. If you stepped onto something that you wanted to save, like say pictures, you were hit to no end. In other words, no pencils, no papers. There was nothing that you were able to take on your body. Farmers or people who needed help used to come into the camp and they bought you like a slave. That was it. So my mother became a maid for one Serbian farmer. And I was, how should I say, I had to take care of about 20 sheep, 30 pigs, and a couple of cows. Outgrew your own shoes. There was nothing available, so you had to put rags around. I had to run across a wheat field without shoes to chase the sheep, you know. The women were marched out into the courtyard. Somebody stood in front of them, and then Serbian would scream out stuff. And when he was done, they all had to take their right fist and pound the air and scream 3 times, Živio Tito, which means long live Tito. We were put into 2 blocks of Pastor. Boys separate from girls. On April 1st, we were loaded on trains, and from there it went to Gakova. Because of there was no substance in the food, most of them did get diarrhea. Because we had no soap, it was very hard. There was one big room that was like 30 by 30 with 3 wash tubs for 4,000 people to wash their clothes and no soap. Our toilet facility was a ditch, a yard wide and 30 feet deep that was out in the open. Every night we would pray, and every night we would pray for the living. The words always were, "And God bless Daddy and watch out for him." Tati. And one day I said to my mother, and it was dark, everything was quiet, we were just through praying, I said to her, "Who's Daddy?" And my mother grew very silent, but I knew I said something wrong. And then she said, "Don't you remember your father?" Papa, schickst du mir eine Ansichtskarte? Versprochen. Ich komme bald wieder zurück. Weihnachten bin ich wieder zurück. Ja, gut. Schwierig, die Power! Kommst hier nie raus. Stillgestanden! Du wirst hier dein Grab finden. Very silent, but I knew I said something wrong. And then she said, "Don't you remember your father?" Znate li šta je značilo ovo što ste upravo čuli? U logorima, gdje su bile 1000 ljudi, nije bilo niti jednog odraslog muškarca. Djedovi i djeca. Ta djeca su zbog silnih trauma koja su doživjela na putu do logora i u logorima zaboravili na svoje očeve. Our sleeping quarters, there was a house, and you had a bedroom, and sometimes like a regular bedroom, but there were up to 18, 20 people in there, and you had straw on the floor. There were about 14,000 people of us there. And if you tried to leave, you were shot, period, all right? And that was it. That was the start of Yare. In the beginning, we used to use anything what came and crawled. We got what we call a linsen soup with some worms crawling on top, piece of bread, twice a day, and that was it. We got barley soup with barely anything in it, and sometimes we got pea soup with maggots in it. And one time we caught a cat
and killed it and cooked and ate it. We went to the first concentration camp, which was in Croatia. The name was Krnja. They wanted to take me away because my sister was too young, but I was 8 years old, and they wanted to re-educate us, you know, make us little communists or whatever, I don't know. They took all the orphans, which I was an orphan, of course, but I did have somebody taking care of me. They took the orphans and took them to the southern part of Yugoslavia into a communist orphanage. They raised those kids as Serbians. Sjećate li se priča kako su Turci otimali našu djecu te ih odvodili u Istanbul, gdje su ih od malena školovali te preobratili u islam? Zvali su ih janjičari. Ta djeca su postala elitne postrojbe Otomanskog carstva, a služili su za vođenje osvajačkih ratova upravo na prostorima s kojih su oteti. Tada bi okupatori imali dvostruki uspjeh. Ne bi ginuli Turci, već sinovi onih koje osvajaju, a majke, očevi, rodbina i braća su imali u glavi da ih napada brat, sin ili rođak. U slučaju 1945. godine Židovi su upotrebili istu taktiku, te su njemačku malenu djecu odvodili u 2 dječja doma u Bosni, gdje su od njih pravili vjerne sluge i prave borce za novu Jugoslaviju, koju su vodili isključivo ubojice njihovih roditelja. Oko 500 njemačke djece odvedeno je u te domove, njima su dani novi identiteti i rečeno im je da su im roditelje ubili Njemci, te da su ih partizani spasili i othranili. Veći broj te djece zaposlen je u tajnim službama bivše Jugoslavije, drugi su postali doktori ili službenici. Oni su živjeli i još žive u uvjerenju da je jugoslavenska vlast bila čista i plemenita, jer je od siročića bez igdje ikoga napravila uspješnog čovjeka. Mnogi od tih dječaka i curica niti danas ne znaju svoje pravo porijeklo, niti svoje pravo ime. Jedino što znaju je da nemaju rodbinu, niti bližu, niti dalju rodbinu. Po tome se danas mogu prepoznati. Tek se nedavno istina pojavila i neki od njih su se u njoj pronašli. Nadajmo se da će s vremenom istina svima pokucati na vrata. In the summer, there was alfalfa patches in the garden, and there were some bugs flowing on top of your soup. Some of us were glad we had a little meat. When the policemen, after lunch, they ate watermelon. And sometimes 200-300 people would wait. They throw down the green stuff from the first floor. There was right next to a police station, a storage room. So for 2.5 nights, we were able to steal a lot of wheat. When you're desperate, you're going to die anyhow. They played soccer afterwards. Shortly after, I was told there's a team that always lose. If I do good, I will get a big reward. After the game, the opposite team wanted to know who is that goalie. So my team said he's our prisoner. My teammate forced my mouth open. I remember it's called Hungarian Freilica. They're very hot peppers. 6 of them forced me. That was my reward. Twine and needle become probably the most important. A comb was the next most important. Comb yourself, and that some of the lice from your head would go on a paper, white sheet to kill them. However, the aches always keep hatching out. A hinge from the door, and put a little stick in to use for a hatchet to cut some of the limb. The husks from the bean, dry shelled beans,
But they used to feed the cows. They give it this, cooked in water. And we had to go to work on the fields. But that wasn't so bad, because you could always find something to eat. Whatever grew on the fields, without them looking at us, without them seeing it, we always put something in our mouth and turned around and tried eating it, because they always were there with their machine guns, with their guns, and hitting people if they wouldn't walk fast enough, and they just stood there and died. What was the most valued possession? Clothing they had. And you would never guess what it is. It's shoes. We got to pick out a pair of shoes that, I don't know where they got all those shoes from. But they were used, you said. But they were used, yeah. A pair of booties and said, don't lose these. These were our shoes. They had that pump that you had to pump up and down, and then water came out. We washed ourselves there, and you know with what? We gathered red stones, which were very smooth, and that was our soap. And they came at night and checked our feet. If the feet were not clean, they hit you so hard, the next day you had to go to work, you couldn't even walk. Emil Brigg, later awarded Israel's highest military honor. How did you do that? In prison camps, we had an order to shoot those trying to escape, so we shot them. Did you make their escape easier? There were open doors or windows, and prisoners were running away. Did you open the doors? Sometimes they were opened by chance. We shot those who escaped as we were ordered. The guards fired as well. "122 of the Dachau prison guards were killed by the liberators with the assistance of the Jewish inmates, who used clubs and shovels in killing 50 of them. I had no hesitation for what I should do with them. It was the first time in my life I did such a thing. It wasn't easy. On some mornings, Nazi prisoners were found dead in their cells. In the inquiries over the circumstances of these death cases appeared one explanation only: suicide. Were you operating alone? Not always. The team didn't check whether that person was guilty or not. The team had only one duty: to find the particular man and to execute him. That's all. It was in a wood. We blocked all the roads. People who were found nearby were turned away. I'm not regretting that people were put to death, not for a minute. You don't have any problem with the moral question? I have no moral qualms. I think it was absolutely appropriate. I know how to hate. Often the Nazi was invited for an interrogation in the middle of the night, and while being pulled over into the command car, he was strangled, having his neck broken. I don't recall using a piano wire and such stuff seen in movies, but simply with bare hands. Occasionally, the Nazi was strangled with a rope. At other times, he was taken to a wooded area and executed by shooting. There was no request for a confession or denial by the condemned. Kill the Nazi like you kill a vermin, instructed the commander, Meir Zorea.
No need for prosecution, defense, or deliberation. It wasn't a court. The setting was unusual, an isolated location. And the condemned being treated roughly. People vented their anger. The soldiers of the Jewish Brigade assumed various disguises according to need. Often they posed as officers of military police after removing all their Jewish insignia. They called upon the suspect at night. I told them, we're Jewish. I was in tears just seeing his reaction and being confronted by a Jew who was about to kill him. Some knew that they were doomed. Others pleaded for their lives. They pleaded for their lives to be spared. And you did not spare them. No, we did not. Did you have pity at the crucial moment? Did you see that guy to be then not the omnipotent Nazi criminal, but a miserable, wretched creature pleading for his life? The moment of the act, I was not contemplating anything, having no such feeling. In the name of the Jewish people, I condemn you to death. And we carried out the sentence. The guards watched every move. Their only order? Shoot to kill. I was always too scared to go out of the concentration camp because there was guards all around and people got shot regularly. You had to crawl through the guards, most of the time in the night time, to get to Temmering. And there we bet, you were lucky if you got a piece of bread or a piece of, a bacon or anything like that, and my God, But the partisans were relatively smart in one way. Okay, they let the people go out, but when they came back, they catch them because that was additional food for their table. Well, they came through a vineyard. And I don't know, one of the kids must have made a noise, and the guard woke up and called, "Stoy!" Well, boy beside me panicked, got up and ran, and he got shot. Then the next one got up, and he got it in the arm, so he died a couple of weeks later. It was, you were not allowed to put fire on. If they saw you had fire, which they were very particular about it, they came and they punished you. They locked you up for 3-4 days without drinking and eating, and when you came out, you were too weak, you died. It was, and people who went like to the nearby farms and got caught, they got severely punished. They put people in the basements for days, beat them up, hardly nothing to eat. When they came out in daylight again, it looked like they aged 10 years in a week. And they shine. They can see for miles. And they shine. We see the shine coming, we lay down flat. They spot you, they come on horseback. And they catch you. And they beat you. And they lock you up in the cellar for 3 or 4 days. No food, no water, no nothing. People die around you. When they caught us, we got beaten up about it, the children and things. And then little children died. They take those little children who passed away. They throw them in a little shed. The age of a baby to 3, 4, 5 years old, there were about 1,400 of them in there. And they were the first ones to go. And then the old people. My grandmother, both of them were there. And when the old people gave up the hope and naturally with nutrition what we had, they started to die in droves. They grabbed them by the head and by the feet, right on the wagon. I followed that wagon along.
Bodies were thrown into mass graves, then they poured over a layer of white lime. They threw it in there, and that was kept open until they had enough. Covered it up with about a foot of the topsoil if they had it. And when the spring and summer came along, you could smell it from a mile. It's still in my nose. My grandmother died of syphilis. When my first grandmother died, she was right in the spring of 1945. In February, my grandfather died. In November, my 16-year-old sister died. Then my second grandmother followed about, it was 2 months later on. There were sometimes 100 people that died a day. And my 10-year-old sister held her in her arms when she died. Grandparents would give their food to the children, so then the grandparents died, and then all these children were all over the town. In 1948, we were more or less scattered out. I believe once a year we even got rubber boots. Lived this Serbian woman. Now, I roamed the streets. I could do whatever I wanted. But across the street was something very beautiful. A huge pear tree. There was a garden. There was pears all over it. I remember standing at the gate and trying to think how I was going to open the gate, run to the tree, grab a pear, and run back without being noticed. And I'm thinking so hard on this. All of a sudden, this woman comes out of the house and she's repeating after me. She keeps on saying this over and over, these words, and I wasn't afraid of her. She opened the gate, she took me by her hands, she walked me over to the pear tree, gave me a pear. So that's something else to me. Motioned me to come with her. I stood in front of the door. She went in, she came out with a big piece of bread. And she gave me that piece of bread and the pear and sent me off. And at night, we rest on the field. Where do we go? You see like steam coming from the ground. That's where we're gonna go. The steam was coming from piles of horse manure and cow manure. And we go in there, we dig a hole, and we cover ourselves, nice and warm. We didn't mind the stink. It stunk, but we covered ourselves and we warmed up. In concentration camp, we were totally deprived of salt. Your body needs salt. People got blind. They tried to make you sick any which way they could. Everybody had boils coming out, you know, pus, big, like 2 inches across. I still have scars on my foot. I only had a few, but some people, some kids suffered terribly. This is from the malnutrition. The kids died. The smaller kids died, and up to maybe 7 or 8 years old, between 8 and 10 or 12 were the best survivors. And my grandfather, he was in the 80s. After we got there, it didn't take too long, my grandfather died. And next spring, my mother died. My sister the same way, she died a little bit later. Then I was all by myself over there, 10 years old. There were 5 boys. They were between 3 and 8 years old, or 9. And when we played at home, everybody wanted to be their friend. Because the boys always
stuck together, the brothers. You didn't want to get beaten up at that fight. And one by one, from the youngest to the oldest, they died. Few weeks apart. Nobody made a box for the oldest. Fancy men dressed with suits and ties coming and looking us over. They put us all, line us up over there. Somebody said, these are people from the UN. They're going to help you. I don't know what happened to the others. I was among a group of a few hundred. They put us again in, freight train, and they bring us to Crosspatch Creek. They put us in a spanking new hospital there, everything bright. First time we've seen a flushing toilet, flush toilet, clean beds, sheets on it, pillows, food, doctors come, check you out, this and that. We stayed there for about 2 months. They put us to school. They start off in 2nd or 3rd grade, with the little kids, because we couldn't speak the language. So they put us with these kids, and in no time at all, within months, we could speak the language. Za ovo mjesto su naši oci su sahranjeni i već 8 godina mi svaki godina dolazimo ovdje i stavimo krst od drveta, a svaki drugi dan već neko odneo taj krst. I ovaj godina je prvi put da smo stavili od kamena i nedelju dana je stajalo ovaj spomenik tu, a poslije nedelju dana neko je srušio. Ko je srušio, ne znam. Ali to je sigurno da srušio oni ljudi koji ne poštuju mrtve. Jer mi ovdje ništa nećemo, ništa loše, samo jednostavno damo pomen mrtvima. Znači mi nećemo, mi nemamo mržnje, jednostavno moramo da, valjda imamo mi toliko prava da damo pošteno pomen naše ocima, isto tako kao oni koji imaju groblje. Mi nemamo groblje, mi nemamo crkvu ovdje u Čurugu zato što su crkve srušeno još 45. A naš groblje gdje je bilo katoličko groblje, tamo je preorano, znači tamo je sad glavna deponija smetja, znači mi nemamo ništa osim ovo mjesto gdje je stvarno i ovaj smetja. 44. su bilo na jesen, tu su ubili partizane. Ovi ljudi koji su ovdje sahranjeni tu su žrtve partizana. A 45. zato pišemo 45. zato što 23. januara su nas istirali iz kuće. Mi smo bili u logor i mnogo ljudi umrli u logor.
I zato je tako napisano da 44. i 45. Samo pusti nas, da mi dolazimo lijepo ovdje, da neko nas ne dira, da neko stavi ovaj spomenik, jer na spomeniku samo piše sa kim nije zvonilo zvono. To nikog nije trebalo da dira. Šta se desilo 45. januara 23. Da, to je baš jučer, tačno 60 godina je bilo, kad su iselili sve mađarske porodice. A prije toga, krajem 44. godine, tamo u oktobru, novembru, kako smo malo prije već rekli, bila ona, pa da nazovemo racijom ili ne znam kako, kad su uglavnom sve muškarci iznad 16-17 godine, sve su poklali ili ubili. Pa, neka bude pobili. Pobili, a šta se desilo sa familijama? Pa onda, posle to već u januaru, kako smo malo prije rekli, 23. januara, onda sve su iselili iz kuće, ostalu porodicu, a to su uglavnom bila deca, žene su, devojke i stari muškarci, bolesnici, i morali su isprazniti kuću, dali su im 5 minuta da izlaze na ulicu i posle toga na trg Čuruga, na pijaci, i posle su i odneli, mislim one koji su bili bolesni i majke sa malom decom, to su odneli vozom do Jarka, tamo je bio logor, dok ostali su krenuli prema Žabalju na drumom, i on to tako poslijepodne u 4 sati, i cele noći su išli, a nisam rekao da je jako hladno bilo, veliki je bio sneg, otprilike minus, pa skoro 20 stepeni je bilo onda, i terali su ih peške preko Žabalja, preko Gospodinaca, preko Temerina, sve do Jarka. Koliko je tu bilo porodica, žrtva te druge racije? Pa to tačno danas niko ne zna, jer to niko nije brojio, samo su ubijali. Zaključene, nedostupne. Pa mi to svi znamo, da mi nismo smjeli ni spomenuti tu 44. protiv Mađara. To su odneli na Goli otok i svašta je bilo. I Mađari su bili posle 45. godine i zastrašeni. Nisu smjeli ni govoriti. Kad su ih pitali šta je bilo 44. kaže bolje ako ne govorim ništa. Još ima i dan danas da se boje da kažu nešto. Iskreno vam kažem. Još se uvijek boje. Recite mi, i šta se onda desilo? Da li su se Čuruzari smeli vratiti u Čurug, Žabalj i u Mošorin, ili kako je to bilo? Posle Jarka, što su tamo preživjeli, to se sad ne može ispričati. Još dan danas pokrajina je već skinula da su Čuruža, uglavnom 3 sela Čuruga, Žabalja i Mošorina, da su kolektivno ratni zločinci. Ratni zločinac je bio i Piroška od 3 godine i on od 10 godine, i da ne pričam dalje. I sad pokrajina, čini mi se pre 2 godine, već su to skinuli, da to nije, izglasali su u Skupštini pokrajini. Ali to još treba potvrditi u Beogradu, u Republici. Dok se to ne potvrdi, još ste vi uvijek ratni zločinci, eto. Ratni zločinac je taj za koga je dokazano njegovo delo. Pa eto i dan danas imamo mi ovdje, prvo imamo optužnicu za ratne zločine, i onda imamo na kraju, ako se dokaže krivnja, onda imamo i krivca. A sve do tada nemamo. Ali ovi ljudi nisu imali mogućnosti da dokažu svoju nevinost. U Čurugu je ubijeno 6 seoskih dobošara. Svih 6 seoskih dobošara, kao ratni zločinci.
Zato što su dobošarili. Sad, ako sad kaže zato što su bili seosko dobošari, to deluje smešno. A zaista je tako bilo, jer kako je onda glasila njihova krivnja? Oni su stali u službu neprijatelja. Kako? Pa zato što su bili seoski plaćeni službenici. Gospodine Urej, sad kad su došli ovi novi vetrovi u istočnoj Europi, problematika Drugog svjetskog rata svuda na istoku je već završena. Zašto se mi ovdje gnjavimo sa događajima koji su se desili pre 60 godina? Evo, recite mi vaše mišljenje. Vi ste ipak bio profesor istorije. Ja sam istoričar, a nisam političar. Ja nisam član ni jedne političke partije. Prema tome, šta ja mogu tu da kažem? Nedostaje politička odluka. Politička odluka da se otvaraju arhive, da mi dođemo do dokumenata. Jer sve ovo što smo mi pisali u temelju, to je okrugla priča. Jako ima malo dokumenata. Na ovom terenu je bilo oko 50 i nešto logora. Partizanske vlasti, znate, prosto nastavile taj proces čišćenja i mi smo dobili Vojvodinu 45. 6. godine sasvim drugačiju nego ona što je bila do 45. godine, a onda naseljavanjem 46. 7. 8. godine bitno se promenio demografska slika Vojvodine i zaista Vojvodina je postala nešto drugo. Vidite, ja nisam to znao. Kada sam prvi put saznao da je bilo ubijanja Mađara posle oslobođenja, da je bilo umiranja Nemaca u logorima, ja sam rekao, molim vas, evo ga, ja sam spreman da se uključim, ali pod uslovom samo da se radi o naučnom projektu u istraživanju imena tih. Svaka poluistina, neistina ili laž rađaju bes i mržnju. Bes i mržnja rađa želju za osvetom, za revanšizmom. A revanšizam se javlja kao onaj perpetuum mobile, non stop se okreće, nikad kraja i nikome ne dolazi dobro. Jedini način da se to spreči, to je da se izborimo za istinu. A da bismo do istine došli, moramo razgovarati. Razumno, objektivno, sa činjenicama, tolerantno, pod uslovom da shvatimo da nam je zajednički život neophodan, a da bi bio što lepši, onda trebamo da raščistimo sve sporne stvari. 34. 28. avgusta sam rođen u Čurugu. Sad ispada da više rodnog mesta i nemam, zato što sam odatle oteran 45. u januaru 23. Tako da... Koliko ste tad imali godinu? 10,5 godina, pošto smo bili svi kolektivni krivci, ratni zločinci proglašeni po nekom ne znam kom dekretu. Uglavnom kao takvi su nas 23. ujutru rano skupili, odnosno naredili neki drugari, tako smo ih tada zvali, jer to je sve učinila takozvana narodna vlast, volja naroda. Tako se to tada govorilo, zato su i rekli da nema sudskog procesa, nego zbog volje narode smo mi, Mađari, kao ratni zločinci, isterani iz Čuruga. I da pokupimo sve naše vrednosne i papire i novce i zlata što imamo ili nekom vrednosti. To smo i učinili, pa smo doterani u centru Čuruga, ispred crkve, pravoslavne crkve, jer katolička je već bila porušena, kasnije je porušena. Još je postojala i katolička crkva. Tamo je bila takozvana pijaca, onim danima kad se održavala
2 put nedeljno se održavala ta pijaca. I tu smo se skupili od rano ujutru, bila ciča zima, valjda je bilo oko 18-20 minus. I tu smo čekali do posle podne. Kad smo došli na red, onda morali smo se javiti kod jednog stola gdje je bili su neki činovnici, mi smo ih zvali tada, kažem, drugari. Drugovi? Pa drugari. I rekli su nam da sad sve ono što smo doneli od kuće, vrednosti, zlato, čak su i burme i šta ja znam, moralo se skinuti i staviti na sto, i onda su nam turili ispred nas jedan papir. Ja nisam potpisao, ali moja tetka i moja baka nju su zamolili, odnosno naredili da potpiše da u svoje voljno sve to predaje u korist nove narodne vlasti i kao obeštećenje našeg takozvanog zločina. Kad je to sve urađeno, onda to je već počelo predvečer biti, da se smrači polako. Ja sam bio sa babom, a moju tetku, pošto je imala novorođenče u novembru, je porodila krajem novembra, tako da njima su rekli da oni kao majke sa decom i nejake stare osobe su u vagon na železničku stanicu uvagonirali i krenuli ih prema Bačkom jarku. A mi ostali krenuli smo tim putem od Čuruga preko Žablja. U Žablju smo sačekali da nam se priključe i tamošnji žabajski Mađari, i tako smo svi zajedno pešačili do... Koliko je ta kolona bila? Koliko je tu bilo ljudi? Koliko je bilo ljudi u vagonima i koliko je bilo ljudi u kolonama? Pa, kolona je jako dugačka bila. Pa bilo je sigurno nekoliko, preko 1000 ljudi. Bez obzira što su rekli da nejaki stari da idu na vagon, ipak neki nisu htjeli da se odvoje od svojih najmilijih, tako da oni su ipak ostali da pešače zajedno sa nama. Oni su i par puta posrtali. A oni koji su imali kola, konje, šta je tu bilo? Nikog nije, nismo ni sveli, sve je to ostalo kod kuće. A životinje i ovo? Pa ništa nismo sveli od stoke i životinje da nosimo, samo su nam rekli da da izađete ovako? Nego za dan, dva hleba da ponesemo sa sobom i eventualno slanine i ono što imamo za hrane, koliko možemo da ponesemo. I kažem, pošto su nas i papire su nam uzeli sve, ono što je s kojim smo mogli da pravdamo naše vlasništvo, da smo imali nešto, to nam je sve bilo oduzeto, nikakav protiv potvrda nije nam bila data. I faktički moja tetka je prvovremeno nekako razmišljala da li da potpiše to ili da ne potpiše, da se svojevoljno odriče u korist države, svega toga. Onda su podizali malo pušku, a kaže, ajde potpiši. A da li je pre toga bilo ubijenje? 23. valjda oktobra došli su partizani. Oslobodioci. Takozvani oslobodioci.
Pa, to je relativna stvar, da li je, kome je oslobodilac, kome... Nas su uglavnom oslobodili od svih naših vrednosti. I ono što smo imali. No, i tada su bila, tada je mađarsko stanovništvo bilo jako zaplašeno, zato što, sećam se, moja baka i tetka, svako večer čim su slučajno vetar malo jače prozore ili granu neku naterao na prozor, plašili su se, došli su po nas. Jer znalo se, pričalo se, jer sutra dan kao maltene te babe ipak prikradale se, jesi čula, sinoć su odveli ovog i onog i ubili. Jer tada izgleda se malo štedelo s municijom, uglavnom nije se trošila municija, nego su jednostavno ih pobili. Naročito muškarce. Jer računali su da žene ili su još mogu se za nešto koristiti, ili to je malo ironično, ali nažalost tako je. I to je naša stvar, to mi treba da rasvetlimo kad već do tog vremena niti historičari, niti političari, ni niko drugi o tome nije ništa govorio, javno ništa govorio. Pa nije se ni smelo govoriti. Nije se ni smelo, jer tu je bio umješan lično i Tito, pa i komandant vojne uprave Rukavina, Ivan Rukavina. Niko o tome nisu govorili, jer to je zaista bila zabranjena, izričito zabranjena tema. To se tretiralo kao da se i nije desilo. Mi smo imali priliku, Dunavski Švaba, već 50 ili 55 godina da se bavimo sa historijom i sve smo načinili da nađemo istinu. A nismo mogli da vidimo šta ima ovdje u arhivama. Ja? Kontra stvar, da su oslobodioci. Nemoj da kažemo Srbiji, oslobodioci. Znači, jer je to bio ideološki stvar, jer su oslobodioci i Srbe u Rajnoj šumi uništavali, znaš, to je... I da su oslobodioci 1944. godine u oktobru... Da, i novembru. Toliko i toliko pobili Mađara, recimo, i drugih klasnih neprijatelja. Da prihvate. Zašto to ide toliko kilavo kada se svi arhivi po Evropi su pootvarani? Više tema, Drugi svjetski rat nije tema. Ja se ne čudim, iako mi je to bolno pitanje. Eto, da ne kažem drugo, pa u Novom Sadu još se nije našao vrhovni neki političar koji je sakupio hrabrosti i došao u groblje katoličko, gdje mi od 90. godine svake godine 1. novembra održavamo pomen za mađarske žrtve. Nego su nam porušivali krstove, nego nam došli policajci, doneli zatvorenika i pokupili krstove i vence koje smo mi tamo postavili. 13 puta, jer od 90. godine, kad smo prvi put postavili jedan veliki krst, pa 91. pa druge, i onda kad smo treći put postavili krst, onda smo napisali treći put, pa četvrti put. Svake godine. 13. put smo postavili krst prošle jeseni i sad taj krst još stoji tamo. Samo 2 dana, pošto je podignut spomenik koji je posvećen žrtvama, odraslim muškarcima, njih 3000 koji su streljali partizani 44. i 45. godine, ponovo je srušen. Ovo nije prvi put. U posljednje 4 godine ovo se ponavlja konstantno. Treba taj krst da se učvrsti, da stoji ovdje zauvek. Bačkom Jarku, da vam pričam kako je bilo. Prvo 3 dana nismo dobili
nikakvu hranu, jeli smo ono što smo doneli sa sobom zajedno. Mislim, neko je imao hleba. Ja kao snalažljiviji mladić pentrao sam se po švapskim tavanima, gdje sam našao neki suncokret ili kukuruz. To sam mažnjavao da drugari ne vide. No, bez obzira na sve to, kažemo, 3 dana nije mogao, našto stariji, bolesni ljudi su umirali. Tako da vidjeli smo kola, jer jednostavno kad je neko umro, samo trebao je javiti da evo, ima mrtvaca. Onda su došli drugari sa nekim ljudima, potovarili i odneli ih u nepoznatom pravcu. Ja sam jedno vreme računao da oko 25-30 mrtvih je bilo dnevno. Ja sam, nažalost, loše prošao, jer pronašao sam to da u baštama ovih Švaba koji su ranije tu živeli, oni nisu povadili, recimo, crni luk iz zemlje, a zemlja je februar mjesec bila stvrdnuta, pa sam ja sa bačava skinuo onaj obruč, malo zašiljio i sa tim sam kopao za te smrznuti crni luk, a poslije sam to ispekao i stomak je bio pun, zavaran. Na neki način ipak bila neka vrsta hrane. Nažalost, jednom me uhvatio drugar, jedan, prvo prebio me sa onim opasačem i posle još za kaznu kaže da upropaštavam narodnu imovinu, što kradem taj luk smrznuti iz zemlje. Kaže, sad, dobro me prebio i imali u švapskom tom na kući imali su oni podrum. I rekao je da moram da stanem u podrum najmanje 2 sata. U podrumu je bilo podzemne vode, a ta voda je bila ko led hladna, čak i gore malo, ne da je led bio, ali počelo malo da se smrzava. I u toj vodi sam ja morao nepomično stajati 2 sata. To mi je bila kazna što sam upropaštavao narodnu imovinu. Jeste vi dobijali tamo neku hranu od takozvanih drugara? Hranu smo posle 3 dana dobijali, i to dobijali smo, veliki kazan je bio namešten negde i neki kuvari su to, ne znam ni ko su kuvali, a to da vam kažem šta. Za seme pšenicu, što su Švabe spremile za iduću godinu da poseju, metlom su počistili, pa tu je zajedno i sa prašinom, a i sa žiškovima što su se tu zatekli. Još smo mi bili sretni kad smo našli žižak, jer je to bilo meso, belančevina. Pa tako je bilo, da se razumemo. I posle 3 dana kad smo to dobili, to je zbog kore pšenice dobilo lila boju, to nešto skuvano. Prvo, niti je bilo unutra i ni malo zejtina, odnosno ulja, niti soli, jer so je bila dragocena stvar u to vreme, jer to je tako da bez soli i bez ikakve masti to nam je bilo skuvano. Nažalost, morali smo tu da pojedemo, jer prazan je bio stomak, morao si ga napuniti s bilo s čim. To posle i od
te hrane su ljudi umirali. I tako sam ja s vremenom došao do saznanja da odmazda 1944. nije bilo samo u Temerinu, mom rodnom selu. Jer toga se ja sećam. 1944. došli su, ja sam imao onda 6 godina. Ja sam 36. godište. 1944. došli partizani, došao Doboš i objavio je da 3 dana niko ne sme van iz kuće. Znači racija isto. Racija, normalna, da ne kažem normalna, pa sve to abnormalno. Ali nismo smeli, pa ja kao malo dete sa svojim bratom bili smo prinuđeni od strane roditelja, čak ni u kući nismo smeli da se zadržimo, nego imali smo jednu veliku jamu, odakle smo kopali za nabijeni zid, kako smo naboj. Da, naboj, da. Da. Ostala nam velika rupa u bašti, imali smo, moj stariji brat i ja, da se sakrijemo tamo. Tako da nismo mi smjeli da virimo van na ulicu šta se tamo dešava, jer ipak smo mi saznali da ulicom se pucalo, to se čulo. I niko iz naše kuće nije smeo da izađe van. I ne znam sad već je li 2. ili 3. dana, opet dolazi Doboš i javi da svaki ko ima zapregu sa konjima ujutro u 7 sati, ja mislim da je to bio ponedjeljak, treba da se javi u templom u dvorba. U dvorištu crkve. U bašti dvorištu crkve. Naravno i moj otac seo uprego 2 konja naša i otišao sa zapregom. Trebao je poneti lopatu, jašov i za 3 dana hranu. Ko nije imao zapregu, on je imao da ide peške, isto sa hranom i sa nekim alatom. Svi odrasli muškarci od 16 do 60 imali su to da čine. I kad su došli tamo u glavnu ulicu, pored crkve, u dvorište crkve, tamo su oni bili već postrani od po 12 u redu. I od moga oca sam ja saznao da tamo njih su čuvali partizani, naoružani i dosta grubo su ih tretirali, naređivali ko šta da radi. Tamo su već neki bili odvajani po nekim spisima. Došli su ljudi, pa u Temerinu ima puno varge, koji se zovu Varga i Tot. Običaj je da se kaže da pola Temerinčanih Mađara se zovu Varga, a druga polovina Tot. Jedna stara ulica su Totovi, a drugi su Varga. Da. Sad desilo se da imaju ljudi istog imena i prezimena. Ako je bilo, recimo, Tot Janoš, onda imali su da istupe iz reda svi Tot Janoševi. Onda dođe Janoš. Pa nije bilo, 25 ih je bilo. I oni su bili odvajani i posle, na kraju dana, oni su bili likvidirani u zapadnoj... Znači, ako je jedan Tot Janoš bio kriv za nešto, onda su svi Tot Janoševi... Svi stradali. Svi su stradali. Jeste. Znači, nije bilo ispitivanja šta si radi, zove se Tot Janoš... Ispitivanja nije bilo, ali mučenja jeste. Some Jewish partisans joined the secret police. I stabbed him with all my might in the neck. The blood poured and he screamed like a beast. He rose up on his feet. He wrestled with me while I was holding the knife and stabbing him. We fell down. I continued hitting him as much as I could. He cried, "Help! Help!" But nobody came. I won't tell you how many people I killed. What do you mean? I killed, I strangled, I hanged, I shot. Friedman was just one of a group of Jewish partisans who swore to retaliate. The partisans used to inscribe on the forehead of the dead Nazis the mark of the tablets of the covenant, or to leave a sign on their chests saying, "Jews did this."
Hoćeš li malu ili veliku? Majko ti jebem, hteo si narodnu nezavisnost. Tu! Ovako ću svako hrvatsko pseto. Majko vam jebem. Kreni bando. Kreni bando! Diži se. Diži se. Ja više ne mogu, a ti svoj znaš. I pusti me higijeničarima. Aj, penji se na konja. Znam da razbijaš glavu zašto ovo činim. Misliš da sam Hrvat? Ali ja nisam Hrvat, niti bi te ikada spašavao radi toga. Meni se čini da si ti u vojsku zalutao. Ali oni su drugo, zato su nestali. Danas smo ih puno pobili i još ćemo. Ali ti ćeš preživjeti. Možda mi uspije. Ako se nađe više takvih. Kakvih? Iz kojih iznenada poteče iracionalna samilost. Vjeruju to, pa će se naći. Ivane, da te upoznam s drugom Singerom. Mi smo se tamo upoznali, a tamo se stvaraju čvrsta prijateljstva. On će nam pomoći. Moša, ovo je Ivan Telebar, čovjek koga volim. Poznati ste mi. Onda, Mirta vam je rekla o čemu se radi. Evo, izvolite. Naliv pero, pročitajte i potpišite. Ako želite, naravno. Šutjeti, šutjeti, šutjeti. To je cijena vašeg života s Mirtom. Šutjeti ništa lakše. A kako će se zvati ta šutnja? Kako? S obzirom da ja ne pripadam ni jednom od dvaju bregova koji se sudaraju, ja bih tu šutnju nazvao hrvatskom šutnjom. Imate li što protiv? Ne bih imao ništa protiv da nisam vidio, a to ste i vi vidjeli. Kakve munje sjevaju kad ta šutnja progovori.
pošto je to bilo pored crkve i do crkve je zarda, kako se to kaže, gde žive opatice. I oni su već tamo u toj zgradi bili mučeni i krajem dana oterani u groblje i tamo su imali da prošire već pripremljenu raku i u tu raku oni su bili poubijani. Mi smo pretpostavljali sve do 2000. godine, 2001. godine, kad smo napisali o Temerini Rozio, znači racija u Temerinu, imali smo pretpostavku da je tamo poubijano otprilike 80 do 100 osoba. Kad smo sastavili knjigu o temerinskim događajima, mi smo našli 251 žrtvu poimeno. Ali živeo je kod nas u Temerinu do naše zemlje, njive, jedan došljak, Mađar, koji je uzeo jednu temerinsku udovicu za ženu i živjeli su na Salašu. Do Salaša je naša zemlja, koju smo mi arendovali. Da, i ja sam imao običaj da kad kopamo tamo, kad sam radim, onda da idemo u Salaš radi pitke vode. I ja sam išao u njihov Salaš i tamo malo po malo pa počeo taj čovjek meni da govori. On je meni ispričao, to je bilo 54. još sam išao u gimnaziju. Meni ispričao da je on kao čovjek koji je imao zapregu u Čurugu bio je prisiljen da vuče poubijene Mađare koji su bili poubijani u Čurugu, u gradskoj kući, odnosno u dvorištu, u opštini. I on kao, kažem, seljak koji ima zapregu, bio je primoran da vuče mrtvace do Kubik Gödrök ili Gödrök, to se kaže jame, odakle su vađeni, odakle je vađena zemlja, jeste deponija i gdje su bili zakopani crknuti te domaće životinje. Tamo su bile ove žrtve sahranjivane. Pa ja sam njega slušao sa nevericom. Kako je to moguće? Ja idem u gimnaziju, partizani su naši oslobodioci. Kako to sad ide? Nisam ja smeo nikome o tome da govorim. Pa to je neverovatno nešto. Niti jedan narod Europe, počevši od ruskog, ukrajinskog, litvanskog, latvijskog, mađarskog, slovačkog, njemačkog, hrvatskog, slovenskog, srpskog, pa čak sve do albanskog naroda nije smio govoriti o stravičnim zločinima, višegodišnjim persekucijama, torturama i svemu onome što je samo jedan narod činio nad svim narodima. Nitko od svih ovih naroda nije smio niti spomenuti da se nad njima sprovodio zločin enormnih razmjera. Nitko nije smio niti svojoj obitelji ispričati što je vidio tijekom i nakon rata. Milioni Europljana ne znaju sudbinu niti znaju gdje je grob njihovim bližnjima. Nakon rata nitko nije smio niti pitati gdje su njegovi bližnji. Za takva pitanja slijedile su kazne. Samo jedan narod na ovom svijetu ima ekskluzivu svakog dana na svakoj TV stanici u svakoj državi svijeta. O samo jednom narodu se u školama uči kako je masovno stradao, no ako dijete u školi upita profesora gdje je pokopano tih 6 miliona, nitko, pa niti taj profesor, nema odgovora. Kad dijete u školi pita profesora gdje i kada su se sukobili ustaše i četnici, profesor će zašutjeti, cijeli razred će zašutjeti, škola će šutjeti, svi će šutjeti. Čudne su te škole kad profesori ne mogu odgovoriti na pitanje učenika, no ima jedno pitanje koje niti jedan učenik nije postavio već više od 7 desetljeća. To pitanje glasi: ako prihvatimo
da su Židovi spaljeni u Auschwitzu i pretvorili se u prah i dim, pa nemaju groba i nema njihovih kostiju, onda mi recite gdje su grobovi Wehrmachta, ustaša, četnika, domobrana, kozaka, Talijana, Mađara i svih ostalih vojski sila osovine. Recite mi, profesore, gdje su ti grobovi, jer nas nitko nije spalio.